Jan mwen bagay sa pase la, bagay la komanse deje. Si nou pa mette tet nou ansam, pou nou frape ansam, jan mwen la bagay la komanse miye lui. E sa fèm te djo, nan mette tet nou ansam pou nou kompat. Pas titit ansam avèk Aki, se de moun sa ou ki bay problem nan konton, se de moun sa ou ki amèk de moun sa ou ki bagay nan men yo. Paske mabou ya ansam avèk Brike. De moun sa ou se radote ou ka adote, de moun sa ou se vwa ou gen, moun sa ou pa ka batay vre. Mabou ya ansam avèk Brike. Yo pa kapab vre pou. Sam di la e sa, yo pa kapab. Sa vle di esko pa kwe ki mabou ya ansam avèk Brike. Yo pa kapab, yo pa ka djel. Sa ke le djel la yo pa ka fel. Paske chak fwa titit ansam avèk Aki, yo kampe dan faz Brike, Brike toujou fe lâche. Brike pa jem kampe vre. E samdjou la e. Wè guys, gen ou djel ki pou fet pat titit ansam avèk Aki. Le sa djel la pral fet, sa ve di pral go divizyon pat yo de. Sou djel sa pral bel apil. Pral gen apil bagay ki pral fet. En konen feyton sa son go feyton liye. En konen feyton sa depi nap gade nou toujou jwen bon vibe. Nou toujou jwen nou paket bagay kap pase la dan. Ebi guys, ba bon manti feyton sa gen apil bagay la dan. So nap jwen nou nan lot analize. Gang.